Kublai shibunya pibaro ki perlok ki bapeje kanika video ka bamenta. Te katkum kajing yatho jong uwai minister na po Assam Himanta Biswa Sharma haka Twitter henni ka step haka por khatway beje khat nyaw minute haka arfly tarik April arjar arpo. Laong baladon shushu sa iwai pat ibayo coronavirus na po kabila si para Dhubri Assam. Uni ubadang yok thamaya kanika jingpang coronavirus menta kasngi udai ubabit na uwai operation ubadon benta hakawai ka masjid congregation ka badon hapo ka Argon Guwahati. Ladangi khenlang baro kibri kebayo ya kanika jingpang coronavirus na po ka jala Assam menta kilakot ka live sangut. Kibla koidno na kanika jingpang khat khandai ngot bat iwai ibla khlat no. Menta sa khat sangut kibreu kibayo ya kanika jingpang COVID-19 na po ka jala Assam kibadang don hapteng ka jingsa sumar. Kani ka deka report balai tu da minister jong ka Assam Himanta Biswa Sharma haka Twitter henni ka step haka por khatway baje arpho minute haka arfly tarik April arjar arpho.